elas. Non me alumbres tanto que me salen os pelos todos. Alias, señora da peseta, Que comprométese usted a facer trucos semanais tanto de limpeza, orde e aforro. Todo depende, tocar vai nos dedos, eh? A ver. Sí, home, sí. No, porque senón non saías de aí. Veña, sai de aí. Prometo, venga. Queda ceibe. Pero abre, mamá. Ábrete que está fechadura por dentro. Vai a casa. Ala, veña, non enredes, que Vai é mal de acá. tempo. 4 trucos, 3 sorte, pasa para lá. Mira, Manolo, mira como me puxo os zapatos. Es moito con ele agora. Ti tranquila, non te esforces. Non vai a ser que che dé un arne. Bueno, muller, hai que salir ben, entendes? Valle dando, veña. Valle quieta. No, que pares que me des un... Ai! Mira o que fixeche. Non vai. Estamos ali, tiramos malte todo en riba da mesa. E fai unha... Tiro eu, tiráchelo ti. Ai, xa empezamos. Espera que ao final... Non, xa empezamos, non, eu teño esmalte na man. Eu dixeche, poñémonos a traballar. Mira quen ten as mans manchadas, eu non. E agora para quitar o esmalte da mesa. Sí. Acetona. Queres un pouco de ajuarrás, que sale un pouco mellor? É con que Tira lle vou que é dar? madeira. Toma, parta. Que pera, que lle vas botar? Cuidado. Que queres que lle bote? Truco. Que necesitamos? Sal. Bueno, logo, se estás enfadada, pues sal. Veña, sal. Sal normal ou sal... Que? Más. Sal iodada. Non como pon guiso. Mira que ben quedou. Non untes, pousa. Bueno, pero é para enseñarlles. Xa, sí, para enseñarche, pero mira como están os dedos. Mira os dedos, mira como están. Ahora limpamos, impecable. Mesa branca. Empezaremos, non? Empezaremos, pero que lle vas facer os zapatos? Os zapatos son de ante. Muerte, que sencilla. Voulle botar champú en seco. Ese está, ojo, É que este é o pé de bailar, non é? Vale, canto tempo deixamos ablandar? 20 minutos, media hora, máis ou menos. Cepillito. Mira, eso es roña todo. Mira, aí notase, esto estaba mal. Tengo que bailar, es que es gigante. ¿Qué bailaste con Manolo? De todo. Veña, siguiente truco. Venga, movimiento. ¡Hala! Vago, nuestro señor. Impecable microondas, como así. Como pan un jalilleiro. Bueno, pues nada, imos á cafetería. Non, a mí non habrá que limpalo. Limón. Ajo. E vinagre de limpeza. Un chorro de vinagre de limpeza. Un pouco de salado. Canto tempo? 5 minutos. Ti os tempos son de verdad ou dilo no momento cando che pregunto por dicirme algo? Fíjate, pero es que me inventas cosas. O que un trapo, isto que... Ti dije como de na silla. Eu que vexo, xa levando os trucos que levamos, é que o vinagre e o limón fan maravillas. Con eso limpas todo. Eu xa me estou untando todos os días, pero non me quita a grasa.